Ili uweze kujua shetani sio simba, ni lazima ukutane na simba mwenyewe. Neno la Mungu ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 5 aya ya 8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa maana mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba angurumaye akitafuta mtu ameze. Shetani ana akti kama simba, lakini lengo lake ni kutafuta mtu aweze kumeza na kuharibu maisha yake. Ataleta mipango mingi na mikakati mingi kwa ajili ya kuharibu maisha yetu na uhusiano wetu na Mungu, akiakti kama yeye ni simba. Lakini maandiko yanatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 5 aya ya 5, Kristo Yesu ni simba wa Yuda, naye ameshinda. Kwa hiyo lazima tukutane na huyu Kristo Yesu ambaye ni simba wa kabila la Yuda, aliyeshinda kifo na mauti, ili kusudi tuweze kuepuka mitego yote ambayo adui shetani anaileta kwenye maisha yetu, akiakti kama yeye ni simba. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema.